Okay, FM 101.7. Good morning. Morning, kwa me to go. Na boko de. Onyankopɔ ada Roma na wo so e. Boko pa. Ni aba wo nkyɛn a ɛyie ɛbɛba so ɛma so na afɛdeɛ mu kukuru ya adeɛ yi na fɛfɛɛfɛ sɛ yie. Ɛnkɔmɔ te sɛn ɛfa nnura hyɛ a mudi gu akwa mu ansa na nnura ɛba beduro ɛde ba ɛnɛ. Medase. Before ofidi so na betia omo tie o. Ene omo hwe o abefo fidi nyaaso. Asala message no me na se kase ma kiri apo. Kwame. Boss nya asase. Say na dum ne humo bro. Enra o ma wi mu achi kama. Na subia ahadwen. Na nfiwa. Me na se kase so ama asatimenra ebori dia ebori mu se otura nem sini ebegina ho ehweye emaye apostle doctor engineer Kojo Safu neyi no kama minia eno pro ni bele na nsa na de betime ya yi no ebo 11 p.m. anajo. That is Wednesday, you know. About 11 no. Now, sorry for I cruise ma and put on your ma and Kuala 4 years and Kuala 3 years. Oh, no, and go cry and brewa. Obia for a father come say. Oh, baby, ja, oh, and nobody in a quay. Oh, baby, money, come on. Now, this is my part and them. If you are moving at Wasafo, any Nina Kaya can you bush ya? A bomode, Emma, Papa, Guma, Pota. Na Mammy Musadi Ebako, Ebra, and run upon your whom say yes, a carbi. I told her to be moody across transition. Now, Moya sent Kamoka Kofa, a Muno, Papa Mununa, Edia Kumwa, and Pota. Now, one was so block, say. On my mom faka ni si wa esa akotie bi mo yeso na ka na nam kwan so kora ba de papa mu no bagumwa mpota eno so bedu kwa mu na police fo so intercept body no emu na ye beti se court injunction na kora yese nipa bi akwa akwagie no mo kora mo nsanka ye mfafiri a court injunction no mo nsaka kwawe medafirium so that we are seeing no make see Mikasama honorable Sarah Josapo and see the Obeka and the Bexa me say menya hodubano and no pepe and ameye. You say adwa or ye emranim ni a lawyer ni ukuma. Obumra or jumnadi but the mayor than a ye juma. Menoka say adwa and fakate bia treme say a 7 be bia for court. And on can wosun treme say the cat be as well again, Eddie Amano. And so far as I'm concerned, no, make me a can administration of say. That be any one advance a kind, say, a free court and a buy. Now, the guineas of course with media dances say, over cat be as and command was a few. Now, a ye mammy, and one will be a share a dear no, not a corner, a well coordinated papa. Ehwa sie baby nipa betena wenum betena na maami adwo asafo na onte apo eto kwohwe no ho yade na wokroye no so a santotie no mu na mu ye ma no ye fesa kwame papa the late apostle Joseph Bomode etiti ne manu yi and omamu good training including national manina em say asem ba ya minia ba adwasafo okopia manane no ansa be ko no there was a funeral committee honorable adwasafo omo etiye ono akasa no ka funeral committee no ina no bi na mo woso enyo mo nyina na me pese amount for tia say mini
bano you wouldn't even say or a lawyer. Fine. Osasu kita bodni a body for PhD in security. I'm saying this on record. It is just for uniform. Only ebusia any planning committee only ano e coordinate the name ne gwa kwemu pepepe. Say the beya bam body bibia beye kama. Fẹ́ni sẹ́ ọmọ ayé ni ẹ̀yẹ́m ẹ̀tù hɔ ẹ̀sẹ̀ ìwúrọ̀dé so ọmọ obi bíá ọbẹ̀tù kwan ọbẹ̀ nàntí ọbẹ̀fà car ọbẹ̀fà bicycle ẹ̀bẹ̀bẹ̀ yìí no ẹ̀wọ̀n pọ̀tà rẹ̀ sẹ́ onyankopɔn ní bẹ́ẹ̀ du lọ́bẹ̀sẹ̀ ní kọ́ n'ekyi bọ̀kọ̀ ayé nkọ̀tí amanyé bíá na ìwúrọ̀dé so tiẹ̀ ní nyinaa pẹ́pẹ́pẹ́ yẹ mà ní yẹ fẹ́ ẹ̀mpọ̀ no ẹ̀yẹ́ n'ase no na bìbí egu akwan mu sẹ́ sɛ wobɛbɔ ɛwɔ bɔne wɔ hɔ a yɛsan wɔ ɛwɔ bɔne wo kɔf mesa ɛwɔ hɔ a wobɔ saa wa no a yɛbɛma wanom ma na yɛ kama ghanafoɔ so yɛasetie obiara mba bɛyɛ indiscipline act biara wɔ hɔ ɛma biribiara kɔ so kamakama na ayi mamisa private barrier no ɛno a ɛkɔɔ so wɔ hɔ mboa ɛnumere no Kwame, memfa wakoi wo media yi so na wankasa di menim na menda Honorable Sarah Adjosafo ene ne busie nyinaa afe wo kwan afa so a okura ne papa ene kwan afa so a otutu yi nyinaa Kwame omo se efu no transition na efu no omo de ka atse na police atse no Kwame Adjosafo ehye no nyam almost 20 years amena nanti oma me enim ebe nyam esare say me ena adwa e ma ko fa de papa e de bae wona ko fa me ko fa no papa me am so me papa Apostle Adjosafo de ne bae na ewo ebrebe no no me da se me nia me ko fa no na me nim se me ko fa me papa Apostle mini aba share up no nyam ba jo me bo uko fa na brebe na time be na day be anop me oja me kwan ba jo yenti obi o so ye dey oja o kwan yes oja me kwan se me ko be ko ye juma no na me ni se ko fa Apostle na me ni se sabe me ko fa Apostle body mini aba Adjosafo epe ka foforo bi etida e no de fa ne papa tina mebo etina engofo se na body ni kro ni wodadaada eti transition ni de mo se dad we ni ko ho no ekoye kana sichi kakra Kwame emse me no chance no be ma wo ti ase se mini aba no apart from the law ni no okita body na perin say o prebo atobo anuma no na ono so pe bebi obe de obe kure ni na me si mini aba ne de car eye tie rubber obi echi da wo car mo no me na be ti mo rubber ni na e no do suma me kwan na me ko me ni bia me ko e na me dia wo kan wutimi kran yentimi nkyere baabia na omo bat baabia na omo no security wise no na adwoa enim se owa ha ba wo kra wo ko na enim se no na akoye ho adwuma bebia me ko fa no kra omo ko fa mo no kra no omo po mu ni mpo se asebesi pro be ti ba be fa na ko wu me ko du ho ase me wu se Apostle no ko fa no aw what the make na say ti ase ye di efidie na mame ya small se kotaifa udu taifa wa phone call ya siko pokwase na ko kejebi na ko tankofo uti woni na ojina beebi ya se papa ko mati kaje o friend ya se be ati interview eti me nim se ko fam papa Apostle Adjosafo aba na isiranka adwa se do oyem o ma me ye ndwa no mikisi
me hu say no nyam hye emma me ene me busia na me dana fi wa me ko fa papa kama me nam kwan so ameba me nemu ameba me aka say me sia amanfo omukura pickups me ensa say na normal cars nem ko emu ya yeko me nemu boko no police bia di me police ndi mechi control di mechi obi akono kwa obi kota kwa me so me covid ba ina yeko ena yeko po adawruma me de akura ekodu fi boko emra mu peja de fi kan mo esi wakura no no mo peja kwa no mu nim se e adaka mu peja no abi esiri na me ka kire no ona de na e form ben no mo hu say adaka. The package look like say we go to talk that one near ma na dia tintin at the package. Kama. Go omkura de omunim say e bia eye enkonya bi ni ade bi na mu ni besisi wo. Kwame, won say enne ye roofina e na dia tintin ni ade ti bia your pallet bi ni ade a e wo. So it's a complete polish treated pallet in disguise. Oh. And now, casket near the sim well parceled. Oh, come on. Mini abano or set up a new jam. Just say what the someone who pay see from any can see them. What would be done? Or to say a money and sana. Now, what I make us a big deal. Papa no or peacocks, I will feel. Na medical do wana me park no me ana me park ye no mienu e be gina car neti mami omu see continuous 5 minutes but people didn't look smart aka one of them omu should continue 5 minutes could you believe they didn't run them but ko smart they run them yes eye enkofo na ofi onu Peacocks no. Peacocks no. Ara no suspect say papa ba na. Me pack here na me to Emma Dino. Me sabe dia kan o mu suye continue 5 minutes. Ankofo no mu suye no me enkofo ba ya. Me say peacock. Ayi akoko na banko peacocks. Yeah. Abawo sunsun o. Omo fi o mo ko pa no. Akwa na ese na obi hu se peacocks a wo mo ba Kwame enya se ketu awu na manfo an look smart eti bless peja yom se edan ho ne mani ade o se ho no whole complex yes and I do o maka touch na de bi light bi jama fo ni se sa na mani bi no ye de o mo peja eba efa me papa eni si somboko remu na emra so ye se ebedi for ya amani no ansana amabo di ma se eh me fi emra efide be si yi na papa eni de bae enti dia ba eni papa ba kama peacocks no mo ya miensa me boa ai say eja ne oba ne sunsun konkron no sunsun no magic alcohol medasi ma ba ko ye fast be wura dem wo ofa me nada o ma ba ko ye security you must me dey eti papa dey record dem wo no na me say na o pejado do say den oh ye dey na dey bi ni da ba ni adam yes decency is never a pride. Enu nyam ka adwasafo ni nuanom ene busia mo bo mo se omo be se no makra akra fefefe ma me radio yo yewura kodwasafo akofuna wono bra yesi no sabusia pani o se yesi ni hino se yesi ni head of the church no wono se na injunction da ne so wo injunction da so no obi ba ka cho se injunction da so jaya wo tutupio nti na wo obi ye na yi a wo so wo di injunction kwato so e dey wo ye ode obi afa injunction amepe kwame ayi yesi obi a behu
no bias bede ebeti in fact and I bo jakrano na ni nia ba josafo e kunyo ise obi adi bon no na kodo de esi wa ye se ni se baba no be jere papa aba sebia eje fro bia bem se de wa nchinywashi wo hu oba na bi obi de ne saka no e penifo se de wo kum nipa no ono kwa hu saman hu be ya se ni say ono kwa hu saman de wo kum nipa no ono kwa na hu saman ono kwa na hu saman e say o kai se one minia ba ye interview no ai o ka tell say o bi na kojo eye na baba na o say aye ni ni no eye wo papa no o baba ye no abetina se sa na kojo ba ya ono de ni papa na o ba na yi there would have been no problem but mama ensia na kare de o ba ye ene musia no eye ma na ye fefe me do ka say pa we ni na go Independence Square kama teacher say enianom sex ni nyina bai I say ebi can to say nipa 7 what is 7,000 ekure bi ai no asama papa la ko nipa ntiri na bai ba ko pe number oh na Independence Square so no ene eba so na nhyehyɛ ne sɛn dodo a etie wo from abrochire enom ne ade nyina medase kwame Independence Square bia seti wo abrochire po no dodo na enom nyina na wo mpota eno aso omemu ha penifo bebre abenim wo mu ebi frɛ ko so ma wa tia wo se enne omuni ebebom ahwe ma bia kama e wo Independence Square ejene Independence Square penifo o ma nyina e ba hodom o ma tie kama omunye ba bibia so aseti wo no mu a ene dem a ahwe so esa brebe ye se be shase 9 o'clock bibia aseti wo a ba ye nyina e beba na ya beja papa kwan kwa na ya teze mu wie ha nso a kumase de no so ho e kina e te sai medase yewie aha no enna ye be kumase de nyame aduma next week on the 8th our Prempeh College on Assembly Hall eno ene yakoye ewufosum ene na sesum ewo Thanksgiving service no Thanksgiving service yakoye kumase on the 8th our Prempeh Assembly Hall on the 8th mum okay me pacho ai oh ene amiru ya na wo de menchi ansoso ama stadwa ama me na me anso no me free ha na me ba na bibia anso ya behwe bibia kama pa na eye twam a mefrɛ na mafrɛ Miss Sister Adwoa say ye bete Adwoa Safo funeral home odasi obeti untia no na yewie so a me ne begu akwan mu pepepe na ono ankasa watu ne mu tuo se dia obetu ne mu tuo ansa na yesi Medina so no saa so ne yewie so a obeba na obetu ne mu tuo na wojina so na bia so okano ye bia so no oda from ego bia ati mame na wase anopɛ asero radio beze be da se owura osei Kofi wono eye Adwoa Safo ni chief of staff ena ye ne no atwetwe nkomo no okay 101.7 so eni ye ho me somra ye ba okay FM 101.7